uri kumwe na Nyirarukundo Xavera. Xavera, reka iki kiganiro cya none tugiterurire ku byanditswe ku Rwanda. Yego, by'umwihariko muri iyi nkuru ivuga yuko Perezida Paul Kagame yamaganye ubwicanyi bumaze iminsi bugaragara hirya no hino mu gihugu bukorerwa abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Avuga yuko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo, ubwo bwicanyi bugahagarara burundu. Iyi ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Imvaho Nshya, Kigali Today, The New Times n'ibindi, aho bikomeza byandika ko umukuru w'igihugu yabigarutseho ku wa kane w'iki cyumweru ubwo yakiraga indahiro ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Mukanaganzwa Domitira n'iya Visi Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Hitiyaremye Alphonse. Umukuru w'igihugu yavuze yuko u Rwanda rwanyuze mu bihe bibi kubera kubura ubutabera bishingiye kuri politike mbi yari mu gihugu, bituma abanyarwanda babana mu mwuka mubi bigera naho bicana. Ati kijondane, ati ubutabera mu gihugu cyacu bwagenze nabi cyane mu myaka myinshi, ariko cyane cyane bishingira kuri politiki ndetse biviramo abanyarwanda kutabana, kutumvikana no kwicana. Ibyo byarabaye, aho niho tuva, ariko aho tujya nabyo bimaze kumvikana igihe kirekire, nta handi kandi ni ngombwa. Ati kandi ni ngombwa. Perezida Kagame yavuze yuko abanyarwanda basabwa kubana neza, bakubahiriza ubutabera n'amategeko igihugu kigenderaho. Avuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko bafite uburenganzira bungana kandi ubutabera bugomba kubibafashamo. Ati sinifuza ko ubutabera bwananirwa kuduha ibyo, hakagomba gukoreshwa ubundi buryo. Nta bundi buryo bukwiriye gusimbura ubutabera, ariko aho budakoze ibindi birakora. Yasobanuye ko muri rusange abantu bose batabonye ubutabera bifuza, ariko ko hari ababubuze kurusha abandi, ari nabyo byagejeje ku mateka mabi igihugu cyanyuzemo. Yavuze ko kuba uyu munsi hari ibikorwa bikigaragara bishobora gusubiza abanyarwanda mu mateka mabi ari ibintu bidakwiriye namba. Ati kuba rero n'uyu munsi hagishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo byo kudusubiza aho ngaho, icyo gihe amategeko, ubutabera bugomba gukoreshwa. Nibudakoreshwa n'ibindi bizakoreshwa, ibyo bigomba guhagarara. Yakomeje agira ati kwica abantu babuze ubutabera n'ubundi gihe cyose banabuze ubuzima, hakaba hariho na politiki yaganishaho ishaka kugirira abantu nabi, abarokotse kubagirira nabi bakabasanga mu ngo zabo bakabica. Amategeko agomba gukora, nadakora hazakora ibindi. Ibyo ndabyatuye, ndabibabwiye, buri wese anyumve, bigomba guhagarara. Perezida Kagame yavuze ko hari n'abandi bakinisha politiki y'u Rwanda bakavuga amagambo atari ukuri, n'amahanga akabashyigikira bashaka kugaragaza u Rwanda, ubutabera bwarwo n'amategeko yarwo ko ari ubusa. Ati ntabwo turi ubusa, ntabwo amategeko yacu ari ubusa, ntabwo ubutabera mvuga bukwiriye kuba buriho bwahinduka ubusa. Nta politiki yahindura ubutabera ubusa, ibyo ntibishoboka. Perezida mushya w'Urukiko rw'Ikirenga Domitira Mukanaganzwa we yashimiye umukuru w'igihugu wamugiriye icyizere akamuhiza inshingano. Avuga ko we na Visi Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Alphonse Hitiyaremye bazaharanira gutanga ubutabera buboneye mu gihe gikwiye. Yagize ati turabizeza ko inshingano mwaduhaye tuzumva neza kandi tuzaharanira kuzikora uko bikwiye. Tuzaharanira guha abanyarwanda ubutabera kandi butanzwe mu gihe gikwiye. Tuzakora uko dushoboye kugira ngo ubutabera dutanga burusheho kugirirwa icyizere. Ubwo dukomoje ku ngingo y'ubutabera kandi twerekeza amaso kuri iyi nkuru, Xavera yasambiwe hejuru n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye, yaba ibyo mu Rwanda yaba n'ibyo hanze yarwo, ivuga ko umwanditsi w'umufaransa ukomoka muri Cameroon Charles Onana yahamijwe n'ubutabera bwo mu Bufaransa icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mu gitangazamakuru RFI bagize bati kijondone, bagize bati Charles Onana wamufashije gusohora igitabo yahakanyemo akanapfobyamo jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bahamijwe icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kinyamakuru La Croix ho bati Charles Onana yahamijwe icyaha cyo guhakana no gupfobya ibyaha byibasiye inyokomuntu mu Rwanda. Muri Kigali Today naho bati Ubufaransa Charles Onana yahamijwe icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside. Hamwe n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye jondone byanditse ko urukiko rw'i Paris mu Bufaransa rwo rwahamije ku wa mbere w'iki cyumweru Charles Onana icyaha yarakurikiranweho cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Icyaha Charles Onana yahamijwe gishingiye ku bikubiye mu gitabo yanditse cyasohotse mu kwezi kwa 2019 kigaruka ku bikorwa bya Opération Turquoise yise Rwanda la vérité sur l'opération Turquoise quand les archives parlent. Urukiko rwahanishije Charles Onana waburanye hakana icyaha gutanga amande y'ibihumbi 8,400 by'amayero tuyavunje mu manyarwanda arasaga miliyoni 12. Urukiko rwategetse ko ayo mafaranga Onana agomba kuyishyura mu gihe kitarenza amezi 4, mbese iminsi 120, yayirenza atarayishyura hagafungwa iminsi 120 muri gereza. Naho Damien Seriex wamufashije gusohora icyo gitabo we yahanishijwe gutanga amande y'ibihumbi 5 by'amayero, mbese asaga miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Uru rubanza rwe rwaratangiye tariki 7 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka rumara iminsi 4 rwashingiye
ashingiye ku kirego cyatanzwe n'imiryango itandukanye irimo Association Survie France, ihuriro ry'imiryango iharanira ko abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bihishe mu Bufaransa bagezwe imbere y'ubutabera CPCR, umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi buka France, ndetse n'umuryango w'abanyarwanda bo mu Bufaransa n'abandi batandukanye. Umwanzuro w'urukiko ukimara gutangazwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahise avuga ko yishimiye icyemezo cy'urukiko rw'i Paris rwahamije Charles Onana ibyaha yarakurikiranyweho byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Yagize ati nejejwe n'icyemezo cy'urugereko rwa 17 rw'urukiko mpanabyaha rw'i Paris rwahamije umwanditsi w'umunyakameruni Charles Onana guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Ni icyemezo nizera ko kizaca intege abanyamakuru, abanditsi b'ibitabo n'abanyapolitike bose baba i Burayi no mu karere bagihakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Naho umunyamategeko Richard Gisagara uri mu batanze ikirego we yavuze ko nubwo ibihano Charles Onana yahawe bitaremereye cyane, ariko ko igikomeye ari uko yahamwe n'icyo cyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Yagize ati nubwo ibihano yahawe bidakanganye cyane, ariko icyangombwa nuko yahamijwe icyo cyaha, kuko guhamywa icyaha bisa nk'icyasha kiba kimugiyeho gituma tongera guhabwa uruvugiro cyane cyane mu maradiyo, mu mateleviziyo n'ibindi bitangazamakuru bizwi mbese bikomeye. Ubwo dukomoje ku by'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, tujye mu gitangazamakuru Kigali Today. Mu nkuru banditse ivuga ko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yasabye ibihugu byose byagize umukono ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu kumva ko gukumira no guhana jenoside ari inshingano. Iyi nkuru yanagarutsweho kandi n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye biri mu rubuga rwa RBA.co.rwa, The New Times, Imvaho Nshya n'ibindi, aho byandika ko Minisitiri Bizimana yabigarutseho ku wa mbere w'iki cyumweru ubwo yatangizaga inama mpuzamahanga ku gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Yavuze ko hari byinshi byakozwe mu gukumira no guhangana na jenoside hirya no hino ku isi, ariko ko hari hamwe na hamwe mu bihugu hakigaragara ibimenyetso bihembera jenoside nko muri Kongo Kinshasa. Minisitiri Bizimana ati gukumira rero bisaba kureba hari ibimenyetso byerekana ko jenoside ishobora kuba birimo imvugo, inyandiko, propaganda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero tuhabona imvugo, inyandiko, amashusho n'ibikorwa byibasira abavuga Ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi. Icyo ni icyaha gihanwa n'amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya jenoside. Muri iyi nama kandi hanatangarijwe itangizwa ry'ikigo nyafurika cy'ubushakashatsi kuri jenoside kizaba gifite inshingano zo gukumira ko hari ahandi jenoside yakongera kuba ukundi. Jean Daniel ni ikigo kiri kubakwa mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ku bufatanye bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kikazajya gikorerwamo ubushakashatsi kandi kigatanga amahugurwa mu byiciro bitandukanye mu rwego rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside. Intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ishinzwe gukumira jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu Adama Dieng yashimiye leta y'u Rwanda ku bikorwa yakoze nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Igihugu kikaba cyaravuye mu icuraburindi, ubu kikaba kigeze ku rwego rushimishije. Xavera avuga kuri iki kigo, Adama Dieng nawe yavuze ko kizibanda ku gukora ubushakashatsi, gutanga ubumenyi no gutanga amahugurwa ku bijyanye no gukumira jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara, ndetse no guhuriza hamwe abafatanyabikorwa banyuranye hagamijwe gukumira jenoside. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ikaba yaragaragaje ko imirimo yo kubaka iki kigo igeze kure, ndetse ko biteganyijwe ko gishobora gutangira rwose mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha wa 2025. Xavera duhindura ingingo. Perezida Paul Kagame ati kurambiriza ku nkunga z'amahanga gusa si igisubizo kirambye. Ati si igisubizo kirambye. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Le Canapé, Kibondo.com, Happy News, VOA Afrique, The New Times, urubuga rwa RBA.co.rwa ndetse n'ibindi byandika ko umukuru w'igihugu yabigarutseho ku wa kabiri iki cyumweru ubwo yari yitabiriye inama nyafurika yiga ku burezi no gushakira imirimo urubyiruko. Ni inama yateraniye Nouakchott muri Mauritania. Iyi nama yari yateguwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku bufatanye n'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF. Yitabiriwe n'abandi bayobozi barimo Perezida Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania, ari nawe uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe, Perezida Abdelmadjid Tebboune wa Algeria, Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Moussa Faki Mahamat n'abandi. Perezida Paul Kagame yababwiye ko ibihugu bya Afurika bigomba kwiyubakamo ubushobozi ndetse bigakoresha neza umutungo bifite kuruta kurambiriza gusa ku nkunga z'amahanga, kuko bidatanga igisubizo kirambye mu gukemura ibibazo uyu mugabane ufite. Xavera yongeyeho ko hazaza h'uyu mugabane wa Afurika hashingiye ku rubyiruko, kubera ko kuri ubu umubare munini w'abatuye uwo mugabane ari urubyiruko. Hati iki kiragano gishya gifite ubushobozi bwo kuba inkingi mwikorezi y'iterambere ry'uburumbuke bitari gusa kuri Afurika ahubwo ku isi muri rusange. Icyo dukeneye gukora ni uguhura urubyiruko ubumenyi n'ubuhanga byo kugira ngo
babashe guhangana ku isoko ry'umurimo. Mu myaka iri imbere siyansi n'ikoranabuhanga bizatanga amahirwe menshi ajyanye no guhanga ibishya. Rero dukwiriye gutegurira urubyiruko rwacu ibyo. Ikibanze nuko tugomba gushyira imbaraga mu kubaka uburezi bukomeye. Yavuze kandi ko bikwiye ko buri mwana ahabwa amahirwe yo kwiga kuko ubushakashatsi bugaragaza ko buri cyiciro cyisumbuye umuntu yize bifasha mu kongera umusaruro byibuze ku kigero cy'10%. Ati nta gukabya kurimo iyo tuvuze ko uburezi bushobora guhindura ubuzima. Xavier, twongere duhindura ingingo. Mu kinyamakuru The Independent cyo mu Bwongereza bagize bati Perezida Kagame yemeje ko u Rwanda rwatanze ubusabe bwo kuzakira Formula 1 Grand Prix. Muri News 24 ho bati u Rwanda rwatangaje icyifuzo rufite cyo gutegura no kwakira Formula 1 Grand Prix. Muri The New Times ho bati Perezida Kagame yavuze ko ubusabe bw'u Rwanda bwo kwakira Formula 1 Grand Prix buri mu nzira nziza. Muri The Giant Africa ho bateriye bagira bati kijondoniye. Bagira bati Perezida Kagame yashimiye ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa mu modoka FIA ku bw'icyizere ryagiriye u Rwanda. Ibyo binyamakuru n'ibitangazamakuru bikandika ko umukuru w'igihugu yabigarutseho ejo kuwa gatanu ubwo hafungurwaga ku mugaragaro inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa mu modoka FIA. Inama yabereye i Kigali mu Rwanda. Umukuru w'igihugu kandi yashimiye iri shyirahamwe FIA na perezida waryo Mohamed Ben Sulayem kuba baragiriye u Rwanda icyizere cyo kwakira inteko rusange yayo yabereye bwa mbere kuri umugabane wa Afurika by'umwihariko i Kigali mu Rwanda. Umukuru w'igihugu yabwiye abitabiriye iyo nama ko u Rwanda rwatanze ubusabe bwo kwakira Grand Prix ya Formula 1 ndetse ko ibiganiro biri kugenda neza. Ati nishimiye gutangaza ku mugaragaro ko u Rwanda ruri gusaba kugarura isiganwa ridasanzwe ku mugabane wa Afurika binyuze mu kwakira Grand Prix ya Formula 1. Ndashimira Stefano Domenicale n'ikipe yose ya Formula 1 ku nzira nziza ibiganiro byacu birimo kugeza ubu. Yijeje FIA ko u Rwanda rushyize umutima kuri iyi gahunda ku buryo mu gihe rwahabwa ayo mahirwe ngo bizatera ishema benshi. Agira ati ndabizeza ko turi kujya muri uyu murongo tubishyizeho umutima bikwiye. Twese hamwe tuzubaka ikintu tuzaterwa ishema nacyo. Xavier, hashize imyaka isaga 30 nta siganwa rya Formula 1 ribera muri Afurika kuko iriheruka ari ryo mu 1993 ubwo ryakirwaga na Afurika y'Epfo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse kuri iyi nkuru bikanzura inkuru yabyo bivuga ko u Rwanda ruramutse rwemerewe kwakira isiganwa rya Formula 1 bitaba mbere ya 2028 kuko imijyi izakira andi masiganwa yose kugeza muri 2027 yamaze gutangazwa. Mbese yamaze gufatwa ayo matariki yose. Ubwo twavuga ku mikino kandi mu gihe banditse ko Depite Mukabalisa Germaine yegukanye umudari w'umuringa mu gusiganwa metero 800 mu mikino mpuzamahanga ihuza inteko zishinga amategeko z'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community. Ejo kuwa gatanu nibwo Depite Mukabalisa Germaine yarushanyijwe na bagenzi be bagize inteko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu mikino ikomeje kubera i Mombasa muri Kenya. Iyi ntumwa ya rubanda rwo mu Rwanda imaze kwandika izina muri iyi mikino kuko mu mwaka ushize ubwo yaberaga i Kigali nabwo yegukanye umudari wo noneho wa zahabu mu gusiganwa metero 400. Muri 2022 nabwo Jean Daniel yari yegukanye undi mudari w'umuringa mu mikino yabereye i Juba muri Sudani y'Epfo. Ibinyujije ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yashimiye Honorable Mukabalisa igiritse umudari w'umuringa mu gikapo. Honorable Mukabalisa Germaine yegukanye umudari w'umuringa mu gusiganwa metero 800. Undi nawe yahise asubiza agira ati nzanye umudari w'umuringa mu rugo. Mwarakoze kunshyigikira Team Rwanda oye. Ngayo ngo Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Rwamucyo Ernest yagaragaje ko umutwe witwaje intwaro wa M23 atari wo mpamvu muzi y'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ambasaderi Rwamucyo yasubizaga ku byavuzwe n'umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribwo MONUSCO. Uyu ni Madame Bintou Keita wagaragarije kuwa mbere w'iki cyumweru akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi raporo igaragaza ko umutwe wa M23 ukomeje kuba intandaro y'umutekano muke mu Burasirazuba bw'icyo gihugu cya Kongo Kinshasa. Ambasaderi Rwamucyo yasubije Madame Bintou Keita ko M23 yavutse mu gihe abanyiye Kongo mu bwoko bw'abatutsi bari bakomeje gutotezwa mu Burasirazuba bwa Kongo maze yemeza kubarwanirira kugira ngo basubizwe uburenganzira bwabo nk'abene gihugu. Yanibukije ko turere M23 bigenzura muri Kivu ya ruguru dutekanye ugereranije n'utugenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa, izo Burundi, imitwe y'abazarendo, FDLR, abacanshuro b'abanyaburayi n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Ati birahangayikishije kuba raporo yirengagiza ubwi
ubwicanyi, itsembabwoko, ubuhunzi, kwambura uburenganzira bw'ubwenegihugu n'imvugo z'urwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abanyekongo b'abatutsi. Ibihumbi amagana by'abanyekongo b'abatutsi bahungiye mu bihugu by'abaturanyi, nibyo byatumye M23 ibaho kugira ngo irwanire uburenganzira bwabo. Ambasaderi Rwamucyo yasobanuye ko umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera mu ntara Kivu ya ruguru na Ituri ndetse n'undi mutwe wa Kodeko ariyo mitwe yaranzwe n'ibikorwa byinshi birenga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu mu burasirazuba bw'icyo gihugu cya Kongo Kinshasa. Nyamara iyi raporo yo ikaba yerekana ko ikibazo gihangayikishije kiri mu bice byegereye umujyi wa Goma. Yagaragaje ko gihangayikishije kurushaho ari uko leta ya Kongo ikomeje guha FDLR ubufasha kugira ngo yiyubake, kandi uyu mutwe ukaba wifatanya n'ingabo z'iki gihugu mu guhungabanya umutekano w'abanyekongo ndetse no gushaka guhungabanya uw'u Rwanda. Ati Kijondoni, ati cyambere gihangayikishije u Rwanda n'ubufatanye bw'ingabo za Kongo FARDC, FDLR ari wo mutwe w'abajenosideri ukomeje guhungabanya akarere n'indi mitwe ukomokaho. Iyi raporo yirengagije iki kibazo cy'umutekano Xavier. Kigaruka ku by'u Rwanda na Kongo Kinshasa, ikinyamakuru Le Monde cyo kibutsa ko kuri iki cyumweru tariki 15 Ukuboza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo Kinshasa bategerejwe i Rwanda muri Angola mu nama izabishakirwa umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ariko n'umuti w'ikibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Muri zinduko aherutse kugirira muri Afrika y'Epfo ejo bundi ku wa kane, Perezida wa Angola Joao Lourenço usanzwe ari umuhuza wagenwe na Afrika yunze ubumwe hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, akaba ari nawe wahamagaje iyi nama, yavuze ko muri ibi biganiro hashobora kuzanasinywa amasezerano y'amahoro. Yagize ati dufite icyizere cyinshi ko iyi nama y'abakuru b'ibihugu izatugeza ku masezerano cyangwa se umwanzuro kuba hasinywa mu gihe kiri imbere amasezerano y'amahoro kandi arambye hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Iki kinyamakuru Le Monde cyanditse ko i Rwanda Perezida Paul Kagame azajyana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, kandi ngo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yacyemereye ko na Felix Tshisekedi azajyayo nubwo kitavuga uwo bazajyana. Kigaruka ku by'iyi nama i Rwanda, igitangazamakuru BBC News Africa cyo cyaterewe kigira kiti ibiganiro hagati ya Tshisekedi na Kagame umwanya mwiza wo kugera ku mahoro, niko intumwa y'Ubwongereza mu biyaga bigari yavuze. Iyi ntumwa yihariye y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga bigari, Madame Tiffany Sadler, wasuye u Rwanda muri iki cyumweru akubutse Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko yizeye ko ibiganiro bya Rwanda bizahosha ubushyamirane buriho muri iki gihe hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kigali ejo kuwa gatanu, intumwa y'Ubwongereza yababwiye ko ibiganiro bikenewe cyane kugira ngo ubuhahirane bugaruke ndetse n'abakuye mu byabo bashobora kubisubiramo, maze agira ati iki. Madame Sadler yagize ati mfite icyizere ko inama ya Rwanda izagira imyanzuro igeraho ko hazabaho amasezerano y'amahoro. Ubwongereza bushyigikiye ibihugu byombi muri ibi biganiro kandi buzakomeza kubiba hafi.